Kain kamata ay taong programa. MC siya si Lama Kamasani. Pegang motor mo fanong mai hengarope live stream atu eni pamalo ka Paula Lato moi pamalo ki Tonga Broadcasting Commission radio Tonga e mo evalu fitu pani mai pema dadar vivia ki motor ki mo pa fata kwa tonga ko e poni polo kalama toto ato bido eni tau ki to musik be kapai ka ki tau to mui e ka ki masania mo tu ta tau mo pamalo atu wo frafe hene fa ka ko mi hofoa fa ka u feofa puskata ke famre more ka kamata tau ka tonga ave ha tau lotu O manaki kamata tau programa ko fai fekau puskata tene fa pa tau lotu kamata o klolo tonga hagai lagi tau ai tonga kotoa ko uhi ko whakala ko i whirerei ko mau pau ko tu powon ko tu o tong ko mau i heni ai ko whakamanat ai aho nai whakai ko mai ki mamai eike ko mau whakawhitai at whakawhitai he tau whakawhitai he whakoloa tau mai ana i whiri e hataha ai family ki hoku mai ai pange ko lau koe nei kai fie kalai akau ia hono landu kau mau heni o tua o koe nei finangalo ke hoku atu ko wono ko tu i o tong ke mau heni whakata ma moi fotu tu fai e ek minista ka mai ho i ki o fonua nasi da moi fare amata pure ka ma halot lava mai ai be moi ngahi kau hiwa ke kau ma kau floso kau taulung me tongani be mutua pureanga mau unu whakataha mai ke mau whakawheta ia ki a Fiona kau whakataha po lawa sabe aho mau hau aloa whai a ia Fiona he kokoe ko mau malo ngā siho kuia na e magatunga meai ala ko fie ko mau hau ko mai fare fa moyo ko dai ko mau lau mari o tu po bo en o fai ba ko foto e ka vinga ko tonga masan ma asin sin ko no mea ko toa ko no kau hiva ko no kau taulunga
Kau maha o Tuhan kau flosou pia behe foki. Ke hirio ai ke maa asin sin hono kau whakamau. Kai lang ia e a fiona. Mea hene whakalang i. Pea kulavutu e kakaini mau whakataha mai ki he holoni. Inas whakataha pia mui ata pia mui ongo. Mau hapai atu e o tua haere mai o muawaka i whatongia o mau whakahokoni. Patuku kaiai ha lang pia teke kato atu e mea e a fiona. Whakakatsi mau hua fio ko mau tua ka mau nofat ko kakai huaf alwa sisu Christ ko mau eku mau whamu ui. Amen. Ta wha malo ki he whai whakau, whio wha aki fuska ta mei ho foa, wha malo ki kau ta mea, whono moe moa, i no mai himi ko i ke tau kamata ki ai Paul Kalamani. Whai ngamari ko ni ko whakawhei, ai tokon tale kita, ki tak mamata, ko rea tatari, mau tatari mai a sione moala mafi. O tui tau kau ngā whakawhitai ko tō pē i he awhio e lau maare mao neo ni he tau kātoa ngā ka moe hao whangani he pōni. Ka kokore ke u whakatapu heni ki he hawotonga tama ko tupou ono ko e whare o haa moe ofo. Whakatapu ke a tupou toa mo hou eiki. Sea whare area kau maa e kau me mipa ka pehe ke tangata iki pare mia ko e me kabineti o tonga. Whakatapu heni ki he eki tokon pare mia o tonga. Ono po se misika ka koe minista ki he takanga mata ka mo ngai ngawe angalalahi ka pe ko tare kita ki ono ki he proklama wike he lala u afi ta valu pe atu whakatapu ki he mise he lala u afi ta fita valu ka ko kore ke ki malu pe mua i he tala whakatapu ka kato e whonua pe mo lotu ka whakahoko atu e ki whatongia rea e whipini. O kia e taritari lelei ki mo tolu hoi ki mo kāinga mo mea heni he pōni. Ko whawhawhonga i atu heni e kombiti o ngā whakarere e proklama wike hei lala. Te he ki he Tonga Tourist Association, ai ko e private sector, ai ngahi business whakatak mamata, kai behe po ke pot ngai tak mamata, hono tali lelei ki mo tolu. Ato e taritari mawahe heni ki he kau whakamau, pia pehe ki he kau ātita, ko tui ko kina tolu koe ni, e to whawhiloaki atu he MC he hiri koe ni, ta watu e whakamalo ke kau hiva kotoa mo kau mai ke proklama e pōni. Pē ke ngahi group 5 floor show. Koe talo e kamata e proklama wike hei lala, mo e whakatoha ngai, o ku iai ho tau ka inga muri ngau to e tokolahi ange i tongani i he taim koe ni. Pea koe ke ngata pē i he nau i tongani, ka ko nau kau mai ke ngai whi auhi, hange koe ngai whi auhi ta alonga junior, koe ngai whi auhi whirimisi, koe ngai whi auhi kau hiva, ka mo floor show, ka koe whakawhitai lahi e minista kau mai kureanga, ka mo potngai tanga mata, i he whakailonga lelei, koe tau ngau e whakataha, i hono whainga ke pātolo aki, hono whakatolonga, e urunganga whawhanua, mo tuku whakaholo i ka tau whanua. Pea neonga mo mea he ngai whanua mōri, ka koutui tau whakaukau tatau, tau abnak lerei pe, e hoko e kahi mea ko tau hangatapu ka pātolo aki, ke inasia i e whanau mo ka hau, o e whanua, pe unau i tongani, pe unau i murini. Koe ia wata whamalo mawahe ki motoro. Koe awa koloa e nia ki tonga. E koe aho e ni o whamanatu ai aho aloi. Koe tamatu i o tonga. Te hange koe lotu lelei ko whahoko e whaiwhekau. Tuo fie e tonga kotoa i he aho whakakoloa koe ni. Koe tui tau kau ngā fie e pōni. Koe tui whahoko mga kātoanga peheni i wawau pe moha pai, pe mo eua, pe tau fie ai. O kuongo tuoke ke koe nei lawe ke a Slavaka, i he ngalu ea, i he TV, live stream, i le tio mo TV, pe a koe ngai telefoni mai mei muri, o kuna whakaongo mai ki he tau proklama he pōkoto. Koe ia wate talmonu ki motolu mo mea mai he TV, mo live stream, mo le tio mei muri, ka behe ka ki motolu i tongani, o mo mea mai mei api, ki he proklama koe ni. O pape ke ta maha proklama le rei, hoko atu i he toenga weekend. Mahalo au pito, tua au whatu. Moga tangi pas-pasi mai tokon tale kita. Tang mamata sione moala mahi. Hoko atu e tau proklama. Koe kamata koe proklama he poni o ku whiauhi o ku ua e proklama. E koe uruangi koe hiwa kakala whakatonga.
Pe koe whiau hi hono wā, koe whiau hi whaiwa whakatonga whakakulupu pe koe floor show. Koe kautame ai fitu I konga uluaki. Grupo fitu I konga hono wā mo whaiwa e tā fitu tēnā kua hoko koia he poni. Ki mua patu ki aroa ki whakaiki koia, ka tau kamata mua, I ono whawhiroa kato e kau whamau koia ki he poni. Ko kore ke kau whamau, ka ue tua ho hingowa ke mea ki olunga, ki mea mai matanga ka ki mo tolu. Ko hiwa ka kara ko ka whamau e toko tolu, ko uruangi mo taitari mai ia whamau ko whaone ka kara. Mei la paha mo paspasi mai a whaone, ko ke sola whaone ki heni, ko tau kotoa ko whamau e ngai whiahu ko ni, kai ke ngata pe ui ke hi lala, ka ngai whiahu ke he, lolo tongani ko tare kita musika ia Asiasi Katolika. Kono wā ko sisuno heru. Mo os mea be mo sisuno. Kore ako Adenisi Institute. Ne kau sisuno no wha uwane foi whaiwa o iloa I mamani koe ladies waiting. Te kai kia umaki tongani hurui. Paube o mai sisuno tikita te tonge tufat ka mo tolu. Koe tolu lupe ha moa ilaiu. Kai ke sola mo lupe ka mo tolu. Mo tada lele mai. Ka whamau ne tō tolu I he urakonga ko ia o hiwa ka kala whatonga. O waimoe atita e ua ko e whafonga me he Tonga Power Limited, pe me whafonga me TCC, ke whapapau I be a ngawe ko toa. Ka uiga mo tolu, mandu tau ki tala noa mau be ngai mea beheni. O se tau tano rere he moni te lau e mo tolo e kue spungane af. Ka psai be, ka ukai ke whakamau, mo tolu whakamau. Pega ko kore atu tau ngau whakata hape ko tau whiawhia ka me mau inga ko Tonga Masani. Greetings to everybody watching, listening from overseas and the world. Welcome to Heilala Festival, coming to you live from Kunsalote Memorial Hall in Nuku'alofa. Tonight's program consists of two parts. The first one is the group singing or Hiwa Kakala Whakatonga, and the second one is floor show. 7 groups are participating in the first half, and 7 groups are participating in the second half as well. We welcome you all. Thank you. If you have not logged on yet, Paula Lato Moi Moi on Facebook, live streaming it now. Paula Lato Moi Moi. Kata-kata tonga hen no spela kana tol papalangi kina ulokon kia ke Facebook ha. Peka pa ika ia ko Tonga Broadcasting Commission I he YouTube. Lo tonga lere hangatonat mo I he taimini, pehege re te o tonga, pe mo e walu fitu poinima FMA. So that's how we are, our program tonight. Don't go away, stay with us here because we will bring you the Masani that is Tonga today. La venena e tontare kita ko wa fi en he to ho tonu I ha alo I ko ia o tamatui. Koe tutuuni koe ke whiauhi uruaki. O koe a hiwa tutuuni, o swahingoa mai be, o sawe ke ngai kurupu, pe koe mai nau hiwa whiri. E whakahoko atu be, a hiwa koea, ki mua be nau whakahoko atu, o koe tēnima makore ke kauta mea, e osio mou whasi, e taritari whasi hono wā, he whimoe kina kau whakamau, koe nau tu whakailonga mai be, pe whakahoko atu lewa ha mou whasi koea hono wā. Kau tau whamalo pe whakeni ka nau tolu koe nau whakawhainga maria I ai polo kalama koe ni. We're saying thank you to all the sponsorship to bringing you tonight's festival portion of it live. The Elite Sponsorship, sponsoring with 10,000 paanga, Fiji Airways, Tonga Communication Corporation, Tonga Power Limited, Mate Matonga Rugby League, Platinum sponsorship of $5,000, and a gold sponsorship of 3,000. Tonga Airport Limited, Office Equipment, Tonga Power, Tonga Water, Ports Authority, Chinese Embassy, Spare Park Zone, MBF Bank and Nishi Trading. Silver sponsorship of 1,000 paanga, Sunshine Rental, National Reserve Bank, Scenic Hotel, Little India, Lomaile Lodge. And supporting with 500 paanga, Escomoto is supporting Tonga Post Limited, Tonga Fast Print, EM Jones,
Tonga Fit, Nuku'alofa, Adriga, and Siangana Travel. Ladies and gentlemen, please check your watches. The time here at Kunsalo Memorial Hall is 11 minutes after 8. That's in Tonga. It's 11 minutes past 7 in New Zealand. Hello, New Zealand. 11 minutes after 5 in Australia. Hello, Australia. It's 6 hours behind in the western part of the USA. Hello, America. And throughout the world, this is Tonga, where Tonga is Masani, and we'll show you. Mau e whiahui uruaki. Ka wha mau ko mo mawe, ka tau kamata. Ko hiwa tutu uni ko ia ke kau tāmea. Ko mai moa. Aia ko e tutu uni rewa, e iai a hiwa tutu uni, pe ausi pa whai nau hiwa whiri. I he whiauhi ko ni, o koe ngai pare. Ko e pare wha, ko e panga ni mangeau. Pare tolu, panga tahafe, pare ua, ko e tahafe ni mangeau, pe pare uruaki, ko e panga e wafe. Tama e kau tāmea koe na fuha na toke pare. Koe na uwhiwhia mo kau ma koe ai Tonga Masani koe e pōni. Whamaro ati ke kau tāmea. Whamaro ati ke whonu mai moa si o mou whoroa mou i hena he taimini. Koe hiwa tutu uni, koe mai moa. Koe hiwa whiri, koe mai moa e hatui. Tupo ua, tupo tolu, tupo wha, moi tu bere hake. Kata kwa mata me hiwa tutu uni, koe kalapo e ni e kau waiwai whonu moe moa hofua. Mo was pasi mai, ko no tau te nau kamata koe e pōni. Koe pataloni e kalapuni ko Josifa Pau Uare. Koe Palestini ko Cecily Tupou. Angi ko Petuari Hafoka, puna ke pōni, elone niu, koe whaifia, ai korisko Tupou. Moutatari mai, e te lata noa he hifo moe hake, kalapu whonu moe moa mei hofoa. Koe tau ranke kauhiwa ia. Kauhiwa whonu moe moa mei hofoa. O nau toha ki olunga whai nau whapa apa ki he matanga. Pea koe ni koe whaihiwa ni. I hono nofo o ngā o hanga tu pea ki he kauhiwa. Puna ke eloni niu. Whatontonu pea ngahi ki he taimini. Marau wakai ki he ranki mai moa. Sia te lata noa he hifo moe hake. Mahinna tauke
hia ki he poni. Whanu moe moa. Whanu moe moa. Ko e kalapo e ka waiwai whanu moe moa ka pa aika kato na hingoa he poni. Ko e mai moa, ko e te lata noa he hifo moe hake. Ngā oe ka whamau he taimini, ma whamaro e beke Platinum Sponsorship, Nishi Trading. Ka wawa pito honau te unga, unau tauanga a. Koutoi ko e whamba pape ni ki he tahanga he me whae ki. Ne tau toki se toa kia i he wiki kuonsi. He me whae ki koi o Princess Lavinia Mata o tau ne maafu. Pea ko kei tawanga ai kauhiwa whonu moe moa, tu penu uri so te uri, pea moe lo keha. Ka koe ranki hiwa, ko hiwa tō tō unia. Te nau hoko atu heni i hangai mneti meheni ki he hiwa whiri. Ha taha pe i he ngahi mae moa a haa mohe ofo. Pea i he taimini o kei ngā ue kau whamau, ke no whamaka i koia e nau oranki ai temi. Ai a koe whamau, koe ke whiawhini, wha one kakala, sis uno helu, pea mo lupe haa mea ila iou. Ka sai be. Ka ke koe konga be ngai ta whai kotoa, ke ta whaongo be ke kau whamau, ka hoko ke konga hono ua. Nau lawe koe ke ane nai, koe hiwa whiri, kua bau koe mai moa ia ai hatui. King Charles tu po ua, Queen Charlotte tu po tolu, tau whaau tu po wha, mo tu whare ua, tu pere hake. Koe whonu me moa nau i olonu mai he taimini. Whamarot ka motolu tok mea mai koe he taimini, whamanatua tu live stream at he taimini, i he account koe a Paula Latu moi moi he Facebooka, pe koe he Tonga Broadcasting Commission i he YouTube. O atonga tonu e rete o tonga, pe mo e waru fitu po ni FMA, kia ki motol ko ia, koe ki mo lava mai keni. Kei ata pe mo whaneni, motol ko ia ni walwhani, mo tonga ni, koe ko maa mai taimini, agna tol ko ia, ko ata wak to rahe to, sai maa whana e ka fini. Ta whangong pe ke kau whamau e mo koe mei apina. Mea lelei tau kau katoa, he koe kawenga ko ia, o e tonga masani, ko ia o tau whanonga ko ia i he taimini. Kei tantari pe taimini ki whailonga mei he kau whamau, kai whahoko ai whasi whiri. Ko e whamana tuene o pekia, taine Princess Lavinia Mata taone. Ka ko whiria e whonu moe moa, ki na wanga o atu i he whiawhini. Whatawanga waurele atu e tapa pe o maman furipe kue mea mai ai. Hei Lala Festival a Tonga Masani wanoa Tāwaru. Ta whango me he mama. O kanga pe whake tau whakamau koe tai mō koe whakauri koe halapure anga. Ko ne kulukura mai tuku. Ka pau te ke lere te ke mo ua. Ta koe ko tu au koe mate ki me lere ia kai pe he ko tu noa ia pe. Ka ngai koe no lan mata mai me ka whamau. Mo bas pasi mai whanu moe moa me ho foa. Upe o taone.
Kalapo ai kau vai vai fonu mo mo me ho fo mo to pas pasi mai. Pamalo atu. Puna ke ho ke boni ke elone ni u ke fai fe ko sku tu bo me kalapo ni pe tu eri ha fo kayangi palestini se sil tu bo padaloni so si fa pa ware. Pamalo atu Maria hiwa. Te tau hoko heni ki he grupu ko ia hono wa ki ngā oe whoke e kau whakamau ka tau lawe lawe tupe o whelawe i moe kalapu koe ni. Ai e koe kalapu skolasipi a masila mea o ku hoko mai koe ni. Ko sea koe e kalapu ko i laisa ma inga. Koe nā upuna ke ko pāmaka. Koe hiwa tutu uni whoki e te nata no he hifo moe hake. Bukai mena hiwa fili, te dok talantu e ki mua pa nau kamata. Greetings to everybody listening, everybody watching via. Ka koe hiwa fili e kalapu whono mai moa o pe o tau ne. Tau wāmaheni pe hono hiwa i he mai mo hiwa fuiwa o whangatapu ai upe koe ni. Kau whakaitonu kei mihenia me he whiauhi siwi hiwa kakala o e wike heilala wā whe tāwalu whakaatu ia he kau hiwa whono mai moa whatahai pepe mo whaha e nau whapa apa ki he tahine princesi lawinia matao tao ne maafu ai ne whahoko hono mea wha ai ki i he wike ko o si
ko e te unga foki o i kau hiwa ni nau tawanga ape so te uri tupenu uri mo i long keha e ko e kau hiwa koni fonga stengsi tai mini ko e kalapu scholarship o masila mea pe ko e kau hiwa ni nau so te hina te unga so te hina tupenu uri mo i kahoa orive whataha pe mo nau long keha ne tola hi pito kau hiwa ko ne to ko si fa to ma ko si au pe ya to ko whango fulu pe ofi pe ni mango fulu pe kau hiwa ko fonga stengsi tai mini mahalo ko ua fulu tupsi pe te ko e hiwa tu ni siete lata noa hehi fo moe hake Lan mata de mama. Club Scholarship masih lamia. Kau hiwa ia hono ua i he whiauhi o hiwa kakala e ngai kalapu mu ngai kulupu ko e kalapu scholarship o masila mea mai whasu tūni e la tanoa he hifo moe hake. Ko kai whakmalo e bifo kanau tolu whakmare e da programa ko ia da whakmalo e kau elite sponsorship ki e Fiji Airways, TCC, Tonga Power Limited, mai mate matonga Rugby League. From Alogenishi Trading, MBM Bank, Tonga Broadcasting Commission, Palu Aviation Services Limited. Ko e platinum sponsorship, da hoko e gold sponsorship, mga tolo afe. Tonga Water, Ports Authority, Chinese Embassy, Moe Spare Parts Zone. From Alog ke ngai kau taha ko ia, da wala whataha, da ungauhi a wikendi, ko e Tonga Masani.
oi wike hilala wano daman mau mai ai kau fa mau kau ne kau fa mau ngau e wawe au pito tatabe modol mo modol foi mo tawa ke ola ana yange kai alo wakai I hoki calculator na ko se maka ka fela ke tau dana ki nai ka te hoko te bena kai ke koin bolan mata mai fast free ko ia ai kala pus ko sipi a masila mea ko nepituno pamalo atu katana nepituno fai a malele kamu ofano mo e tamahela na ne kolosi ai kue ka e hato whakaregereva koe si whaka hakunoa ai taru ai tawake aura o pe kumiki he api moana ai matakari korinisia mafula e pasi tiki saute hanotu mo tonera ia fe tale whakatu pe ane fe kalami so pare ni a fe e vai mataki whakatete e moe a he wamore e koe a fe ka whakapeite ka taga o e manukate ke tue tue kai fefe o e hakai raki taga o whaketolo ma o toko a ai ha o kumaru I whanua e hina mosi ki lake ake e whangao e ako kredite Hamakotangi na koe pae o kei tō moe hape ua lahina e pora more e tate pua ni umotu ke whakamoni e apoe ai te pipa takari pepine ke tue tue ai pepe koe hakai rangi tawana e o whaketoro ma o toko ai ha o kumanu I whanua ke tue tue ai pepe koe hakai rangi tawana e o whaketoro ma o toko ai ha o kumanu I whanua kalapus kolosiga masila mea mo e nepituno konau presteni ilai sawa inga manau puna ke ko pamaka famalot ko tangata malo api de kau mai ta fe ko ia o e ahoni ngai pare fo ke fe au toni pare hono fa panga ni mangeau pare tolu panga tahafe pare hono wa tahafe ni mangeau pare uluaki pangai wafe ke hiwa tutu unia ke hiwa fili koe pare fa ni mangeau tolu tahafe ua tahafe ni mangeau pe uluaki o ku wafe Ai ne the second group in our Bea mai ni ki he kauhiwa koia e kalampu scholarship o masila mea. Ko e risi kon ko ma o ko fa hoko hoko ko toi ko lili o ia I he fiafin. Ai a ko e risi ko lili o ko e nia ko ma ko he tau MC e South Lavaka. Ka ke he ko e kauhiwa ni taha I funga Stacy e taimini no tawanga amo nau tolu sote uri pe tupenu uri pe mo lonkeha pe mo nau kahua kakala
I he fia fini. Toto lahi mai pe kau mamata ki he nia ki he holo whamanatu koi a koen Samote. Ka koe whamanatu ko mo tolo kona koe o mo whainga maari e mo fie kau mai ki he kau proklama. O tā pe ke mo ewa mai ki he ni ki holo whamanatu. Lawa lere ki tau inasi mo ki mo tolo i he tau proklama. Pera pao i kai tau ko lawa lere i behono wha o atu. I he tau leti o walfitu po ni mai whai maa. Mei loto no kalofa. Ko e katoanga heilala masani, tonga masani, wa fe tahavalo. E whake toko lahi ni whaongongo mai ki he proklama mai kau misi. Te tau tau wakai totoria ki he teunga matantahi mo e tare niti mo Island Creation. Ai kau misi a pongpongia. E fia pongpongi, ko e fia fini. Tuku make heia ki he whari ali. O e hiva kakana whatonga whataha. Pe moe whaiva tu whanua ngai whaiva whatonga. A koe te tau kamata he ngai hiva. Te tau whaosi rewa ki he whaiva floor show. He konga hono wai e tau proklama. Boni, whenga i bege masani mea kotombe. Mau e kau wha mau me heni. Mau tatare mai. Grup koe ni koe whaone lua me la paha. Mana faz tutuli. Koe no koe ki me si beu hokoheni. Koe te teo mai me tua koe ni o e whaone lua ai kalapu hola ngā me kolomotua. Hange mo tolo koe ko mea mai i he live stream e television e whaafo koe no te makehe ange masani koe ia ai holo he tauni. Pengari beia koe tau moa ko tonga masani. Hei lala wiko no tawalu. Koe ko mau e ngawe kau engineer me ta whakoe. Whaane loa me la paha e te lata noa he hifo moe hake. Africa, matala asia
Whāne roa, mō paspasi mai, kau hiwa ia hono tolu. Kau hiwa ia hono tolu, kau mai ia he poni. O te ni ba mo e ui koe ni ki he fue kafa, kalapu mai re ua e halahihi fo, mo fofo anga. Kadaki ka pau mo itu, ama mo whawheloa ki mai ki he whakoko koe ia e polkalama. O ku whima ke mo ripoti mai. Koe e tua koe e whaani roa koe kalapu huolanga ia me kolomotua. Greetings again everybody, welcome here to our cultural singing part of the two parts of tonight's Heilala Festival in Nukalongfatonga Masani. This is the third group tonight, Whaani Lua. From La Paja, the old capital of Tonga. Ko nau te teo e ni. Pe koe ko ma umai e lawe mi hapai. Ko whaere a pe he. Ne ongo e ma wongo siaka ma whanongo e tuwe. Ki Tonga Masani ki Nukalofa. Malo mua hapai Masani ta wena tau kau pe. Toka tafe ke nau malo ro ki mo ke nau lalahi ake mea hoko. Eke kau tau fia ka tau pe malo hapai. Ko en ko me mau ka whamau, ka tau hoko at koe hiwa whiri ko ia e whaoni roa. Kuna whiri ai mai moa e tupere hake, ko e olo e lupe, whawhasi e se sofere kakara. Mo paspasi mai, whaoni roa, me la paha.
la paha. Whaone loa mo nau whasifiri o loi lupe koe mai moa ai tupiri hake. Tui whare ua, tupiri hake. Whamaro atu whoki ki he Palestini. Ki alomu, maro. Kau mai koe ki tapurama koe he poni. Tadale rega ki motoro. There's also the special welcome for our overseas guests who are here with us. In Tonga, you are here on this occasion. We love to have you here. Welcome to Tonga Masani, the Heilala Festival of 2018. In tonight's competition, the cultural singing, there are clubs joining in to sing 2 songs. The first one is compulsory, and that was a royal composition. That's what they play first. The second one is of their own choice, but it must be a royal composition. From King Tupou II, Queen Charlotte Tupou III, King Tupou IV, and Tupilehake. So that's their choice. It must be a composition by those royalties. And also we're listening from overseas. Welcome back again to Queen Charlotte Memorial Hall in Nuku'alofa. This is coming to you live via Tonga Broadcasting Commission on YouTube and Paula Moimoilatu on Facebook. And also Radio Tonga. Kau hiva ko ia I he whunga Stacey he taimini. Ko wakai do whirisi ko kapu hōlanga ni I he whunga Stacey. Pea nau kei whahai pe whapaapa ki he mea whaeiki. Le tau kau kotoa atu kai I he ngahi aho ko Mariwatu. Mea whaeiki ko ia o Princessi Lavinia Matao Tao le Maafu. Pea koe kei whahahai pe whapaapa ai ngahi kau hiwani I he nau tawangaa. So te uri, tupenu uri pe moe lokeha. Ka koe hōlanga whoki, o kei taha ia hoi nau kau me mi pā, koe whewhine. Pea koe iau whātā whasi, koe iau whātā whasi he nau ngahi hiwa. O tau manatua ki he... Tau manatua ki he tangata ko taua koloa matangi. Neongo ko ne mama o atu ka koe ne kau hiwa e ne, ai kalapu hōlanga. Kei puka mai pe pensoni mo kau tangata. Io, ko pensoni uta whasi. Pea vemi kai ai kaunanga. Siete lata noa he hifo moe hake. Ki totola he kau hiwa ko ni hōlanga. Pawofua ko hatoko tongo fulu eni. I e whunga Stacey he taimini. Whamalo I te beta o kei kau whataha mo ki mau tolu I he ngalu ea. O kei au taki lele atu e pokolama ki he tonga kotoa. Niheni a, holo whamanatu Queen Charlotte I loto Nuku'alofa. Whangongo beha ki whailonga atu mei he kau whamau. Kai kamata e pokolama e whiawhini. Kau whamau koe ki tau whiau hi hiwa kakala. Ko whaone kakala, sis uno helu pea mo lupe ha mea I laiu. Kalapu huolanga me kolomotua e te lata noa he hifo moe hake. Sakua
Se te lata noa he hifo. I fe dai mi ki ko fa be da ga hiwa yang ko da sio he be mo fa no mai ko ha pai ko fa ha ko mai na wo sia ka na fa no mai be ke fe au hi ko ya poni be mo murina ko fe to da ke ni me aseria ko na fa no mai mo na dolu na mata mai live stream for malo mai ke tonga broadcasting commission be foki ki paula la tu moi I he ne live streaming ana ia I he Facebook ka e YouTube ko ka TBC pe ki hongo re to tonga me val fitu poini ma fa malot ko modol mula va mai ko ki ne poni tau mama ta tonu he ne ngo be ko ke ta fa no ngo ta no ka ta wa tonu ko ki ai ko te to ki hongo I monia be masani a ko ya Kau faham bagi kau faham mau ke lan mori mai mama tapi ni kau ni kau lan mata. Kenapa orang kami kalau mutua UP o tahun ni? Singing on, oh,
Kulanga mikolo motoa moi upe o taoni. Ko ngai pare foki ke fea hui koini ke hiwa tutuni pare hono wha ko panga ni mangiau pare tolu ta hafe pare hono wa ta hafe ni mangiau ba ko pare uloaki ko panga e wafe. Mo te pasipasi mai hulanga mikolo motoa. Ko hiwa firi pare wha, panga ni mangiau, pare tolu, panga tahafe, pare wa, panga tahafe ni mangiau, pare uruaki, ke panga e wafe. Ko la vai ai ke konga uruaki o e whea hui, he poni, ko hiwa kakala whatonga. Tau ko whakamāwho ki he konga koia, ko whaone kakala, sisi uno helu pe mo lupe ha moa ila iu. Mo te paspasi mai kau whamau, lo tōna whamau popo, to ki ue tōna yange. Kau na whamau e befoki, ki e gold sponsorship ko ia o e panga toroa fe au ko ia boni na kau mai Tonga Water, Ports Authority, Chinese Embassy, pe mo e spare parts zone. Ko konga ko ia hono ua, o e whawhini ka tau whaiwa whatonga whakakulupu ia pe ko e floor show. E a kukau kei a ngai whiauhi ko e konga uruaki ko e mako, konga haunoa ko e whaiwa tui fio, pe whaiwa hano tolu ko e tau olunga tolahi. Aia ko e mako kukau kei a grupu e nima. Whaiwa tui fio, kau kei grupu e nima, da olonga to lahi o kau ke grupo e fitu. Ko ngai pale. Ko mako pale tolu panga ni mangeau pale wa fitu ngau ni manoa pale uruaki ke panga tataha e tahafe. Ko fai wa no wa fai wa tui fio pale hono tolu ko ni mangeau pale wa ke fitu ngau ni manoa pale uruaki ke panga tahafe. Ko tolu ta ulunga pale tolu ko ni mangeau, pale ua whitungau ni manoa, pe pale uruaki ka pangata hafe. Good evening everybody, those who are here and those listening in and watching from outside our hall tonight. Coming up in order of appearance for our floor show competition, there will be 3 categories. The first one is called Mako. That is a men-only dance. Category 2, Whaiwa Tui Fio, mixed dancing, men and women. And category 3 is group dancing, o taolunga tokolahi, men and women. There are 5 groups competing in the first one, category of Mako, 5 in the second category, Whaiwa Tui Fio, mixed dancing, and 7 in the last category of group dancing.
Koe tau tatari whewhia e koe tau hoko koe ni ki e grupu koe ia hono wā. Te whahoko te kau whamau ki ai. Na osu ka whailoa kai tua sisi uno helu ane nai. Pea behe ka lupe ha moa ila iu. Koe kau mai ni ki e whamau hono tolu ia wheo heavy floor show. Mea ke olunga Gary Lavaki. Gary Basina Lavaki na henbe boka koe toki au mai ne boni. Ai ko tau kamata ko ia he poni, te tau kamata ka mako, e kamata ia e he BJ Masani Group Show. The group show. Mai mate matonga ko Elite Sports ia o he poni. Pea moi wike heila la pe. Ko whakaiho ki he porokalama. Aia koe kauhiwa peko a masila mea, whono moe moa, wha o ne lua, moe huolanga, ne kau mai he whiawhine. Au mahino ku pai mai fōfō anga ia, moe kalapu mai re ua ai halahi hi fō, moe fue kawha, moe tau tupu i whitālanga. O tui ne kei malawa e, ngai kalapu ko ia o kau mai ki he whiawhine, i hanga he uhinga makehepe, ka he taimini e unua te programa ia, aia ko e floor show ni te tau kaua tuki ai i he taimini, ko e BJ Masani Group Show, i he funga Stacey e taimini, ko e whaloaloa e BJ, ko e ni ko e Billy Joe Masani Group Show, ko tui whaonga mai bea Billy Joe mei Hawaii, Billy Joe Lawaki, ngata, ko e kulupu ni funga Stacey i he taimini. BJ Masani Group Show from Watu'u. Ko nau te unga tupenu uri,